gotovo. Idemo po full modu, ajmo. Ajmo full mod. To je to. Dobro Ivan, dobro, ajde. I evo te ovdje ne znaš ko pije ko plaće, nitko sudac ne zna pravila. Neka pripreme borci u kimonima i slijedi podjela medalja za kategoriju do kadeta, konkurencija bez kimona. Nakon toga neka se pripreme ove male kategorije u kimonima, one će ići brzo zato što nema puno boraca, ali se pripremite. Ma na leđa, ajde. Ako dođe na leđa, ja mu kupim kaj god hoće malo. Tako. Daj Ivan! Bravo! Kako se pohvalio? Tako je, bravo, bravo.